Vice Chairman, our SDO PHED Longkhim Division, and Engineer Keto Huto, right? Yes, Keto. Engineer Keto PHED Tuition Division, our Uncle Aliba, Mon Likhamla President, Sri Shamli se Head GB Longkhim Town, or Sri Chokaba Head Tabashi Longkhim Town, Ematam sir. Taba Sasara, our Engineer Libok Sangla, Chang SDO Tuition Division, and also not forgetting our ESC. He's my brother only, Chari. In fact, it's an honor for me to be present here and to be the guest, to be inaugurating the office, which our people have needed for a very long time, and which has been provided thanks to Honorable Minister Sri Jacob Zemomi for his initiative and his consideration to the grievances of the people of Longkhim Chari, and as well as to our Honorable Chief Minister, whose intention and who has a deeper feeling for the people of the remote area with the intention of developing them and providing necessary developments required by the people in the concerned remote areas. I'll be speaking in Nagamis for the convenience of all. Mohan itu Aji PHE, SDO PHE Longkhim Division Kulubo para to establish Kulubo para to it's under redeployment. Redeploy gana agere mon engineer sapa koanis na itu redeploy gona reorganize korna ana laga ase. Hoile bi itu anishe ko ado it wasn't a very easy task. Mon la concerned minister ba approve kora nai kole itu tikar laga. Concerned government ba nobo goshile tikar laga. Hoile bi mo kobo munja do itia government do public level for kine abal hobo kono bhabi na kaam kora la government ase mola honorable chief minister ba lead kurina certificate over lead korna tangla intention do na dibola no hoy system jane na ib itu ase ingla kile na dibo hoile bi na bongse na jaborjos pale ba aise gulo tan bi kina puro government hoile bi tan bi out of the way hoisole na para hoise Act as a one approach for Paris to government under the leadership of a chief minister. I will ever ready as a help to Aro Ajisu Murambra Longkhim to Kulije. Mo Agere Kataba, Damalu Guran is not Cornish, no Holibi, Munda Rakiv do Munjado, it last no way. It will last over the TV. Aro itu Age Aro Alak Anivo Quado. Alak ki anubo ko ado agera angle ba ko anisna tik koda ko jeta idu buji na thagi se gule du man Sangtam mano 50 Longkhim Chari mano garni blessing hobo ekta kam ekta anubo it's not a very easy task means sosta no way holebi mon bi mo parte kujus kre ko lebi apne na contribution cooperation आपने इन बस सपोर्ट न कर ले तो मन एकला भी न पारे तो आपने इन ला मदद तो किस साइड ते मदद करो बोले ऐसे आपने किस साइड कंट्रीब्यूट करो बोले ऐसे आगे अंकल कोई से आगे बाबा उन कोई से कौन कोई से इतु आपने मुंडे था कि भी इतना लगा तो इतना खाए खत्म हुए होइले भी मन सब ला मुंडे रखी वो लगा तो काली इतना पेटे न था का बचान itu ngone kine ga hobo itu kam kuru jawa laga se tade apne la ki support contribution atoda ba ngi hatri du sab lage to itu ngon apne ba dise gole do mogan bi apne nge sai ge na apne ba mo nge support kora hasab sai na sorom bra kam na gurle do khumabo Kalau apne babe apne na part Quran ay golo to mandu to soram na dage to man khumao na tibi kata ko de tu ase tatwa bujibi
तो अजी PHED डिपार्टमेंट एक बार लास्ट को ऐसा रो बिशु खुशी बाय से स्पेशली जेकब मोला ऑनरेबल मिनिस्टर PHED बच्चा में वही किलो पुरा से ताइब रवि मोला मनो अजीब ताइब बोला रासा सोल दो हलीबु मोई ताइगे को दो सर अपनी दिशे बिशु खुशी भाई जो होइले भी इतिया तो ऑफिस तो अपना नाम लेगी इनॉगरेटेड बाय लिखी ना विषय अपनी बा घोर दी ना बंगाई अरो शिफ्ट होने तो बंगाई में अपने लॉस खबर दे तो ने खोरे नतून दिबी नतून देम दे ताते पत्थर बा तंगो बा लिखी दो इधर परमानेंटली अपने लोग इनॉगरेट कर दिबी बुझो तबे नेक्स्ट डिबो इसको तबे लुकी के लिए मन लोंखिम चाहते तो आएगे ना तबे एक बार प्रोग्राम दे अटेंड करो मुन जाए चलो ताई करने की प्रोग्राम ने मत वो मैं पीछे भाभी ऐसे ले ताला घोर दो आगे आबो ना दूसरा काम है वो एक बार से सब बोले स्पेशली ताई के पीछे खुशी बाय से ताई इधर ना बोले भी तो हुनु बोला के ताई जानो बोला के फिर तो लोंखिम जारेगा तो कुछ बोला के तो अजीला तो इतु को मैं कोई निसना इतु लास्ट नो है ले आहा आरो विषय वो होइले भी मुन पाठना मुन ला कोटे से इतु ने मैदान केदा ब मचादा ब लेनो मगा उसा से परिशुनु ता इसा की ब मचादा गाला कद न कद इ ब खल लिखाना परिशुनु की छाले 这个人什么教授了，做嘛一起在做了，没事也得。这个这里啷个，然后是读书了，中午休息了，过了，本来体育嘛这儿的自己休了，啊。